Ekitabo kya Zaaburi eshura 65 okusiima Ruhanga otwe ebyokutunga byona. Aha mukuru w'abeshongozi Zaaburi ya Dawudi eyi bayeshongwire. Ayi Ruhanga, okuhimbisibwa kukushemereire omuri Sayuni, kandi niwe barishiririzaho ebi baraganiise nibahiga. Iwe ohurira okushaba abantu boona baryija aho ori. Ebyokutahikirira nobirabe nibituremesa, konka iwe otusasire ebyokushisha byaitu. Aine omugisha owootoorana okamwiriza hihi kuguma omu bikaari byawe. Turyahagibwa oburungi bw'omu nju yawe, omwanya ogurikwera omuri hekalu yawe. Omu kuhikirira kwawe oryatugarukamu n'ebirikutiinisa. Ayi Ruhanga ow'okujunwa kwaitu, niwe masiko g'abari aha muheru gw'ensi n'abari hare aha nyanja. Niwe wagumiza ebibungo, oyezirikira amaani gawe. Niwe ocureeza okuhoorera kw'enyanja n'okw'ebingonzi byayo, kandi n'okujagarira kw'amahanga. Nahabwekyo abatuura aha muheru gw'ensi batiina, bareeba obumanyiso bwawe. Kubusya bw'eira oreetera akasheshe n'omwabazyo kuteera akaari k'okushemererwa. Otayayire ensi kandi ogigwisize enjura ngu ogihindure erikweza munonga. Omugyera gwa Ruhanga gwijwire amaizi. Niwe obatungire oburo, waheza kushemeza otyo itaka. Niwe oshukyerera empazi zayo amaizi mingi, okaringaniza emigongo yayo, okagyorobya n'orutonyerera, okaha omugisha ebigimeramu. Ojweka omwaka ekirunga ky'oburungi bwawe, ebigaari byawe bigyenda nibishesha omweru, niguragarika omu mariisizo g'omwihamba, ebibungo byezirika okushemererwa. Amariisizo gashwekwa amagana, n'empanga zishwekwa oburo, ziteera akaari k'okushemererwa kandi zeshongora.